Igikombe cy'isi cya 2026 ni kimwe mu bikombe bitazigera byibagirana, dore yuko iki gikombe cy'isi cyatwawe n'ikipe ya Espagne itarigize ikekwa yuko yagitwara. Iki gikombe cy'isi dore cyaranzwemo amateka menshi, cyaranzwemo inkuru zitangaje, inkuru zagiye zivugisha abenshi, ndetse iki gikombe cy'isi ni naho umusirimu yagize kuza mu Rwanda witwa Aisha Speed yagiye ashinjwa n'abafana batari bake ngo yuko arimo gutera umwaku amakipe yabo, arimo kuza yambaye jezi zabo. Ndetse iki gikombe cy'isi ni naho murumuna wa Lamine Yamal yigaragaje arimo gufana mukuru wiwe Lamine Yamal kugira ngo atware cy'isi. Iki gikombe cy'isi ni naho umukinnyi yiyahuye ngo abitewe yuko batsinzwe. Iki gikombe cy'isi ni cyari igikombe cy'isi gusa, dore yuko kivanzemo n'ibintu bya politike, ndetse iki gikombe cy'isi cyanaranzwemo amwe mu makipe yagiye arekarama avuga yuko umusifuzi yagiye abiba, yagiye yibira indi kipe bahanganaga. Mbega ni igikombe cyaranzwemo n'inkuru nyinshi tugiye kurebera hamwe. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'inkuru zicukumbuye zo kuri Menya TV Show. Tudatinze reka duhere ku nkuru ya mbere yagiye ivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iki gikombe cy'isi. Ku bantu bazi Aisha Speed bamuzi nk'umustrima ukunda ibintu bya football, dore yuko no mu minsi ishize aheruka mu Rwanda. Uyu musore nawe nk'abantu bose bakunda football, nk'umufana wa Cristiano Ronaldo ukomeye, ku munsi wa mbere match itangira n'ubundi yaritabiraga nk'abandi bafana bose, dore yuko nta match n'imwe yigize imucika. Gusa ikintu cyagiye kivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga n'uburyo uyu musore ngo ni Aisha Speed buruko yazaga gufana ikipe yose, yazaga yambaye ijezi yayo kugira ngo ayifane iyo kipe yaratsindwaga. Yahereye ku munota wa mbere aza gufana, nta match n'imwe yigize imucika. Gusa buruko yazaga gufana uko ariko kose ikipe yazaga aje gufana yaratsindwaga. Rero abafana bakimara kubona ibyo byose batangiye kuzajya bavuga yuko ngo uyu Aisha Speed ashobora kuba afite umuvumo utuma amakipe atsindwa. Uyu musore akimara kubona yuko yabaye inkuru ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko arimo gutera amakipe umwaku, yafashe umwanzuro kuzajya yambara jezi uruhande rumwe ari ikipe igiye gukina n'iyindi. Wenda nk'urugero nimba hagiye gukina Espagne na Argentine, yafashe ijezi akazajya yambara uruhande rumwe Argentine, urundi akambara Espagne. Nubwo buryo yakozemo amayere kugira ngo abantu bagabanye kumwadaka ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo akoresha amarozi cyangwa se ngo atera umwaku. Ku mwanya wa kabiri turasanga inkuru ya murumuna wa Lamine Yamal witwa Ken, wagiye ugaragara ku bibuga by'umupira w'amaguru yaje gufana mukuru wiwe. Gusa abantu benshi bagiye bishimira uburyo akiri umwana mutoya cyane w'imyaka mikeya, ariko bose bagiye batangazwa n'uburyo afanamo mukuru wiwe, ubona yuko rwose yishimye, rwose ubona yuko yanejejwe n'uburyo mukuru wiwe arimo gukina mu kibuga, dore yuko uyu mwana w'umuhungu no kubw'amahirwe byarangiye n'ubundi mukuru wiwe igihugu kiba aricyo gitwaye igikombe cy'isi. Uyu rero n'umwe mu bantu bagiye bagarukaho cyane bitewe n'imyaka yiwe n'uburyo yigaragazaga mu kibuga afana mukuru we, avuga ati tsinda rwose tsinda, agasakuza. Lamine yatera ishoti ukabona uwo mwana nyine arishimye arasakuza. Ibi ni bimwe mu bintu byagarutseho ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza yuko umwana bamwishimiye, uburyo rwose ashyigikiye mukuru we Lamine Yamal. Rwose byanarangiye Lamine Yamal ari nawe utwaye igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Gusa nayo ni imwe mu nkuru zagiye zikagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa gatatu turasanga inkuru yagiye ikora ku mitima y'abatari bake y'ikipe ya Cape Verde ituruka ku mugabane wa Afurika, ndetse n'umunyezamu wayo ngo ni Vozinha. Iyi ni ikipe yagiye ikora ibintu bitangaje mu kibuga, ni ikipe yagiye ikora ibintu abantu benshi batigeze bitega yuko yakora. Iyi kipe dore yuko yagiye inahura n'amakipe akomeye cyane, ariko uburyo yitwaye ni uburyo abantu bose bagiye bavuga yuko iyi kipe rwose ikomeye, rwose inarenze, bitewe n'umunyezamu wabo wagiye uvanamo amashoti menshi yagiye aterwa kandi akomeye. Ubundi iyi kipe ngo ni Cape Verde ni mu makipe yagiye agarukwaho n'abatari bake guturuka muri Afurika ndetse no ku isi hose muri rusange. Iyi kipe nta muntu n'umwe wari wariteze yuko yakora ibyo yakoze mu gikombe cy'isi, dore yuko iyi kipe yagiye inahura n'amakipe akomeye cyane. Yahuye na Espagne yatwaye igikombe cy'isi, ndetse ihura na Argentine. Argentine nayo yageze ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. Urumva yuko yahuye n'amakipe akomeye gusa uburyo yitwaye muri iyi mikino yahuyemo n'aya makipe akomeye ni uburyo bwagiye bushimisha abatari bake mu bakurikira football, dore yuko bagiye bishimira
imikinire y'abakinnyi b'ikipe ya Cape Verde. Ubwa mbere ubundi iyi kipe ngo ni Cape Verde yahuye na Espagne, gusa iyi kipe ngo ni Espagne nubwo yari ikomeye, ibyo ngibyo ntabwo byigize bikanga Cape Verde. Cape Verde umunyezamu wabo ngo ni Vozinha yagerageje uburyo bwose avanamo amashoti yose yaterwaga n'ikipe ya Espagne. Ibyo ngibyo byagiye bituma abafana bose bakunda uyu munyezamu bitewe n'imyitwarire yiwe arimo kugaragaza mu kibuga, imikinire myiza ikipe yiwe yatangaga, byatumye abantu benshi bavuga yuko iyo kipe guturuka muri Afurika ikomeye, ahubwo ari mu makipe akomeye cyane yavuye ku mugabane wa Afurika. Kundi mukino wundi iyi kipe ngo ni Cape Verde yahuye na Argentine, imwe mu makipe nayo akomeye afanwa n'abatari bake ku isi hose. Gusa nabwo iyi kipe ngo ni Cape Verde yagerageje uko ishoboye kose ibasha kuba yatsinda ibitego bibiri, Argentine itsinda ibitego bitatu. Urumva yuko nta kuntu itari yagize, bagerageje uko bashoboye kose. Argentine birangira mu minota ya nyuma y'inyongera ibabonyemo igitego kimwe, ariko Cape Verde yitwaye neza rwose ku buryo nta kintu na kimwe wayinganye. Gusa ubwo iyi mikino yose yabaga, bamwe mu bantu bakurikirana umupira bagiye bitegereza uburyo uyu munyezamu Vozinha w'ikipe ya Cape Verde arimo kwitwara, yagiye yigarurira imitima y'abatari bake ku isi hose, bakumva imyaka yiwe, dore yuko ari mu banyezamu bakuze bitabiriye igikombe cy'isi, ariko bakumva imyaka yiwe, babona ibintu arimo gukora bose bikabatera kumva bamukunze. Uyu munyezamu Vozinha ubundi afite imyaka 40, dore yuko ari nabwo bwa mbere nawe yitabiriye igikombe cy'isi nk'umunyezamu aje gukinira ikipe ya Cape Verde, ariko ibintu yakoze byigaruriye imitima batari bake ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko uyu munyezamu ngo ni Vozinha ubundi yaje muri iki gikombe cy'isi afite abantu bamukurikirana kuri Instagram basaga 32,000, ariko ubu tuvugana uyu Vozinha bitewe n'uburyo abantu bamukunze, yagaragaje umukino mwiza, abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ziwe ku rubuga rwa Instagram, ubu ngubu tuvugana ni miliyoni zigera kuri 30. ngira ngo urimo kubyumva, tekereza kuva ku followers 32,000 ukagera kuri miliyoni 30. Gusa siyo nkuru gusa yavuzwe kuri uyu munyezamu wa Cape Verde witwa Vozinha. Indi nkuru yavuzwe kuri uyu munyezamu ngo ni Vozinha yatumye abantu bagumya kumukunda ari benshi, bakumva yuko nyine ari inkuru iteye agahinda, ndetse bakemeza yuko bagomba kumushyigikira kugira ngo nawe agere kure, abone amafaranga nyine nawe nyine azasigare avuga yuko igikombe cy'isi kitamupfiriye ubusa, dore yuko nawe yatanze match nziza. Byatumye nyine abafana bavuga yuko bagomba kumushyigikira bitewe ko yabahaye imikino myiza. Uyu munyezamu ubundi aza gukina iki gikombe cy'isi yabanaga na mama wiwe gusa, ariko bitewe n'uko n'amafaranga yari afite ahagije yo guha itike mama wiwe ngo aze amushyigikira mu gikombe cy'isi, yamusize mu rugo amusiga mu gihugu cya Cape Verde, nuko bo bajya muri Amerika ko bakina igikombe cy'isi. Gusa akimara kugera muri Amerika nyine kujya bagena igikombe cy'isi bitewe n'uko yigarurira imitima y'abatari bake, itangazamakuru ryamubajije ati se nta muntu wo mu muryango wawe ufite ahangaha waje kugushyigikira? Ababwira nyine uburyo yabuze amafaranga yitikiye aho mama we kugira ngo aze amushyigikire kuri stade nyine nk'abandi bafana bose. Rero abayobozi ndetse n'abafana muri rusange bakimara kumva iyi nkuru y'uyu munyezamu ngo ni Vozinha yuko yabuze amafaranga yitikiye aho mama we kugira ngo aze amushyigikire mu gikombe cy'isi, byabateye agahinda kugeza naho abayobozi b'amashyirahamwe y'imipira y'amaguru bafashe umwanzuro wo kohereza indege igenda ivana mama wa Vozinha muri Cape Verde muri Afurika, imuzana muri Amerika kugira ngo ajye areba imikino yose ku buntu, arebe imikino yose umuhungu wiwe agiye kuzajya akina ku buntu, bitewe n'uko uyu munyezamu yagiye yigarura imitima y'abatari bake bitewe n'ibikorwa yagiye agaragaza. Ku myaka ya 40 akaba yarashyigikiye ikipe yiwe, akavanamo imipira myinshi nyine, akagaragaza ubwitange bukomeye cyane. Rero mama w'uwo munyezamu ngo ni Vozinha byarangiye yisanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'umuhungu wiwe umukino mwiza yarimo gutanga. Nibyo ngibyo rero byagiye bigakora ku mitima ya benshi, bakumva nyine beteye emotion. Ni imwe mu nkuru nyine zagiye zigarukwa n'abatari bake muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Indi nkuru nayo yagiye ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko ari n'inkuru bavuga yuko isekeje inateye ubwoba. Ni ikipe y'igihugu cya Turukiya. Ikipe yo mu gihugu cya Turukiya ni imwe mu makipe ijya kuza mu gikombe cy'isi yari ishagaye, dore yuko leta yabo yabahaye konvaye, ibaha indege, ibaha abantu babakurikira bagenda babashyigikiye nyine bavuga yuko bagiye mu gikombe cy'isi. Nyine kwa kundi ikipe ijya mu gikombe cy'isi ubundi leta ikabasapotinga, ikabaha amamodoka, ikabaha abafana, ikabaha indege nyine kugira ngo bagende mu gikombe cy'isi igihugu cyabo nyine kibereka yuko kibashyigikiye. Gusa ubwo bajyaga mu gikombe cy'isi ikipe ngo ni Turukiya, imikino yose yakinnye yarayitsinzwe. Mu kwitsindwa rero abafana b'igihugu cya Turukiya ndetse na leta ya muri rusange bararakaye. Leta nimo ko gufata umwanzuro, yatekereza amafaranga yose yabashoyemo, itifata umwanzuro ivuga yuko indege buzazane abakinnyi ba Turukiya ivanweho. Itibwira abakinnyi ba Turukiya yuko bagomba kwitegera, buri wese agomba gukora mu mafaranga yiwe akitegera akisubiza iwabo, bitewe n'uko babarakaje
babashamo amafaranga menshi babiteze yuko bari bubahe imikino myiza, birangira batsinzwe buri mukino wose, rero bahita bavaniraho indege. Rero buri mukinnyi wese wa Turukiya ukinira ikipe ya Turukiya mu gusoza kwa match, mu gusoza mu mukino wa nyuma wabo, buri wese yagiye yitegera indege imusubiza mu gihugu cy'iwabo bitewe n'uko bari batanze umukino mubi. Gusa ikindi kintu cyo gitangaje gisekeje, ubwo iki gihugu cya Turukiya cyabuze indege basubiza iwabo ubwo batsindwaga, ku gihugu cya Brazil nagaruka nk'uko byari bimeze. Brazil bakimara gutsindwa umukino wa nyuma kugira ngo batahe iwabo nk'abantu bamaze gutsindwa, indege yaje kubatwara nyine bo nk'abantu bamaze gutsindwa, igihugu cyabo nta kibazo cyo kibifiteho. Gusa iyo ndege mu kuza yabuze umuntu n'uyu n'umwe itwara, isanga umukinnyi umwe wenyine ari witegereje, abandi bose bigiriye ukwabo, buri wese yigiriye mu byo ba Vini ba Neymar bigiye nyine kwirira isi, bagiye kuruhura ubwonko bwabo. Indege itwara umuntu umwe wenyine, mu gihe Turukiya indege yabo yabavanwe, iravuga ati ntago mukwiye gutwarwa mu ndege, mukwiye kwitegera cyangwa se mukaza n'amaguru. Rero iyo ni inkuru yagiye isetsa abantu batari bake, ndetse ni inkuru nyine yatangaje abantu benshi bibaza uburyo Turukiya yavanyeho indege kugira ngo abakinnyi babo bitegere cyangwa se ngo baze n'amaguru ngo ntabwo babitayeho. None Brazil ho ahubwo bikaba opposite, kabura umukinnyi n'umwe uyitaha ngaho nguko. Izo nizo mumwe mu nkuru zagiye zivugwaho mu gikombe cy'isi, dore yuko habayemo inkuru nyinshi cyane utarondora ngo uzirangize. Niba nawe hari inkuru uzi yaba yaravuzwe mu gikombe cy'isi, nagira ngo uyisige muri comment, ndetse bwo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru nziza nk'izi ngizi. Ciao ciao.